Hello everyone. This is English with Afi YouTube channel. I bring you a very best English lecture for you who are just following my lecture and subscribing my YouTube channel. نعاكم YouTube channel يتكاتاتولو صوت أزي جرام زخونة تمرت حيزة لكم مسئلة لخلو معانت خمتلا مدى أبزيز الله عسرت vocabulary نعاكم تحيزاكم يا أخوات صلو معانتي You gotta give me 10 to 15 minutes عسرتك سكا عسرت حموش رقا بتستمد ما أنت خيلكي ويك أنت خيلكا You will be in another level. حبتزل لخيو نبز حشا level قوس داخل زغلا عسرتك على تحيز الخامس إلهو. فلما I'm gonna start my lecture by asking you this question. إذا حتوز بمحطاتي كلاس يا خجمر. My first word is متكا أنت إزبال. متكا replace متكا صبو replace تتكاي replaceable. Alright. What about منصاق refuse nice refuse منصاق صبو منصاق አይተቀበሉን خمس ገይሮም ዳ አንሶም reject ገይሮም ወንዲዮም ወይ ከአሪፊዝ ገይሮም ወንዲዮም alright okay ብጀካ እንታይ ዝባል ብጀካ accept ብጀካ حجي I love living in Europe أو Europe من بارد سبلني except خمسة alright very nice what about مقبال accept nice مقبال أبزز الله حد قالات نمول حساب خنمصانينا بمول حساب غيرنا دما خنهانصانينا مالتيو so accept منس مقبال مالتيو what about allow انت ماتي allow منس فقاد very nice فقاد خلي حتىكم مكلخال منس protect very nice protect مكلخال protect very nice protect what about مشفان مكلخال protect انت وينو مشفان انت عايز بال تشرافي بجغا افتي صحف دو سلازبلكا you just شفين خانا block block منس مشفان very nice مشفان very good مشفان block منس مشفان very best after that eminent انت عايز بال eminent trust very good trust eminent very nice finally مقطر control very nice control means مقطر مالتي very lovely guys so we have to construct sentence using these words زم قالات زم تطقمنا sentence خنا نصينا guys so حتىكم نسخم دما كتملسوا ليكم مالتي replace okay alright حجي نتكايو كنل تدلينا انتاينا نقول حزي نتكايو حزي انت عايز بال now okay حزي نتكايو let us replace نتك رايحين لازلنا let us replace it نتكايو معاس حجي let us replace it now سكنوا بحوار let us replace it now again let us replace it now again let us replace it now منصاق እንታይ ባል refuse በቃ ዝተነፀገ እንዲዩ ተቀባልነት ዘይብሉ ነገር እንዲዩ it is refused ንብል ማለት እዩ it is refused እዚ ዝተነፀገ ነገር እዩ ወይ ከዓ ተቀባልነት ዘይብሉ እዩ ተቀባልነት ዘይብሉ እዩ ማለት እዩ it is refused እንተልኩም እዚ ተቀባልነት ዘይብሉ ነገር እዩ ማለት እዩ what about accept ብጀካ ወይ ከዓ ብዘይካ ከምዝ ማለት እዩ I like living in Ethiopia except ገለገላ
I like living in Europe except نبل مالتي. For example, I like to live in Ethiopia. أو Ethiopia منبار ደስ ይብለኒ ብጀካ except the weather condition እንተልይ ደባር condition. For example, oh, I love living in the UK except the air condition, except the weather condition ትብላለኹም ማለት እዩ. What about accept? Accept ማለት ምቕባል ማለት እዩ. ሞዝናይ በቀዳማይ ሕቶኻ ከመይ ገይረሞ? Oh my gosh, thanks to God, thanks be to God, thanks be to God. ፈጣሪ ይመስገን. It is accepted. ተቀባልነት ረኺቦ ኣለዎ ማለት እዩ. It is accepted. It is accepted. እንተልኩም ተቀባልነት ረኺቦ ኣለዎ ማለት እዩ. It is accepted. So guys, I hope my lecture is getting very well. حريف يقدلكم الله خوني. أي تجنانو. كي تجنانكم بدن بتخططلو. ናይ ኦንላይን ትምህርቲ ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሒ ክመሃር እንግሊዝኛ ድማ ዝሓሸ ክገብር ደልየ ዝብለኒ ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ስልክ ቁፅሪ ዋትስኣፕ ብምድዋል ክረኽበኒ ንኽእል እዩ. Thank you. Let's be back. አለው ምንስ ፍቃድ ማለት እዩ. ፍቀደለይ ባ ፍቀደለይ. Hey boss, good morning. ፍቀደለይ. አሃ አለው ጥራሕ ዲኩም ትብሎ አለው ጥራሕ ትልኩም ፍቃድ ማለት እዩ. አለው አሃ አለው ሚ ትብሉ ፍቀደለይ በቃ ፍቃድ ፍቀደለይ ማለት እዩ. ፍቀደለይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ. Hey boss, allow me to go to my house. Hey boss, allow me to visit the people in the hospital. ገለና ልኩም ፍቃድ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ. ምክልኻል means protect. I love my husband or I thank God every time. ኩል ግዜ ንኣምላኸ የመስግኖ እየ because he protects me from danger. ካብ ሕማቅ ሓደጋታት ስለ ዝከላኸለኒ ማለት እዩ. I thank God every time because God protects me from danger. Yes. ንፈጣሪ ኩል ግዜ ዘመስግኖ ምክንያቱ ፈጣሪ ኩል ግዜ ካብ ሓደጋ ካብ ሕማቅ ነገር ስለ ዝከላኸለኒ ማለት እዩ. guys, what about block ምሽፋን? block means ምሽፋን. Hey ተሸራፈ በጃኻ እንዶ ከምዚ አልካ ደዋይ ትበሊ በጃኻ እንዶ ተሸራፈ ከምዚ አልካ ደዋይ ትበሊ ምክንያቱ you block my view. Very nice. You block my view. እንተልኩም በቃ ሸፊንኻኒ ማለት እዩ. view means ምርኣይ ማለት እዩ. you block my view means ሸፊንካን ኣለኻ ማለት እዩ. hey come on, I'm sorry, you block my view. ወይ ከዓ ኣብ ስክሪን ደው ይብል ኣብ ቅድሚት we have television ደው ይብል ሓደ ማሓዘኹሞ hey brother, you block my view እንተልኹሞ ሸፊንኻኒ ማለት እዩ. very lovely. trust means እምነት. ኣነ የኣምነካ እየ. I trust you. very nice. I trust you means ኣነ የኣምነካ እየ ማለት እዩ. control ምቁፅፃር ማለት እዩ. control ምቁፅፃር ማለት እዩ. ብሓባር ንበላ control ናይ መወዳእታ ቃል እዚኣ control ምቁፅፃር. እሺ ብጣዕሚ ተናዲዱ ይመፅእ ሓደ ሰብ ሞ hey በቃ ቁጣዓኻ እንዶ ተቆፃፀሮ ትብሎ ደሊኹም ሕጂ እንታይ ኢኹም ትብሎ ብእንግሊዝኛ? እዚኣ እንድሕር ዘይመሊስካ ወይ ከዓ ዘይመሊስኺ ትምህርቲ እንግሊዝኛ ያድልየክሎ ብዋትስኣፕ ነምበር ዘሎ ምድዋል ይከኣል ክትድውል ድማ ትኽእል ኢኻ ብኮንታክት ገብረን ትኽእል ኢኻ ብዋትስኣፕ ማለት እዩ. let's be back. ስምዒትካ ተቆፃፀሮ ወይ ከዓ ቁጣዓኻ ተቆፃፀሮ please. control your anger. Control your anger means ቁጣዓኻ ተቆፃፀር ማለት እዩ. Thank you very much. We had a very fantastic time. This was English with Afe YouTube channel. ከምዚ ዓይነት ናይ እንግሊዝኛ ትምህርቲ ክመፀኩም እንተደሊኹም ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቅ ሰብስክራይብ ምግባር ይከኣል ማለት እዩ. guys, መሓዝቱን እንግሊዝኛ ዝተፀገሙ ክምሃሩ ዝደልዩ እንተልዮም ድማ ናይ ሼር ምልክት ብምጥዋቅ ሼር ብምግባር ንስኹም ዝፈልጥክዎ መሓዝኩም እውን ፈሊጦም ናብ ዝሓሸ ድርጅት ክቁፀሩ ዝሓሸ ዕድል ክረኽቡ ገበሮም. Thank you.